وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasising kami yan natiranan bihayaon, bilabi na mga sila ay maalop sa radio nila. Mikyan day sa biyan na mga social media, murmurahan, papagbarakaton katutan sin Allah Ta'ala in waktu na to. Sabi luba, yari kita ni Muhalawman sin bulan mulia, na kumawa kita ni persukuan na to sin ini perbahagian. Dahil nga amuin nikmat sin Allah Ta'ala, yari bihaon na lupon na to. Amo na in hiril kato tanyo sin email kato patumtum waktu ini. Hari na ako magpalukay, itukbal ko na siya kato tanyo patan. Wayron na rukayang dekan Sheikh Al-Nisar Ahmad wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Magsukol, Pak Ton. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa fi umurid dunya wad din. Salatan wa salaman ala habibillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. In mahuli, kapuasin sanglit ibang puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iwan salam pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuin Nabi pilihan, Nabi kahinapusan, piarasin Tuhan Rahman. Way maksud buat malengkan in maghalulay in pag-aga masingkitan niyo. Isa hingga simawa iwan si mampay in pamando sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakatiling kalalam. Dalawat madtukan niya, lapay na yung mga liuran niya, iwan si mga kasahabatan niya. Kamikyan maun pahisiw bugbog hapag. Kaya sabi ni mga kamatan, Julia sin Allah subhanahu wa ta'ala mga batanan. Yari na isab kami lang kaamoy. Tumihil maniupyo. Tumtum. Mga jian. Kaluraman na ginang abdam. Ibang. Lalo in waktu simpitan mo. Magmumpaat. Kaadlaw mahuli. Dari mga pariman. Kaya nga mga pangadjian, waktu ini siya. Amunain. Amunain mga kasawab-sawaban, ikasud na to, palawm sinsulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinkitan niyo katan bilang ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na mga sila barakal. Inhatin niya imaangot-angot. Sin amuin bang mayan kitan niyo. Pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palam sin sulga. Harip na to pa masabutin din mga kasawab-sawaban. Ikasud na to palom sinsulga sin Allah Ta'ala. Muna-muna niya in pagtawakon pag-ianun al-jannah. Hiya a'zamu ma wa'adallahu bihi ibadahul mu'minin. In jannah mga kiulungan sin Allah. Asal matarang kato niyo in kalima sibu dakan in amuin kalima bahasa Arab
labi aula na imbahasata amu impag sulga matarang kato niyo ini amu impaghulaan si mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iya a'zamu ma wa'adallah. Insulga amuna insalaggo-laggo kaya tagamasin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila ipon niya bariman. Wahiya darun na'im. Amunain matan paghulaan singkitan niyo ipo sin kanikmat-nikmatan in lawman sin sulga sin Allah. Waqad bayyana al-Quran al-Karim wa sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam napatarang halom sin Quran iban sin kasunat-sunatan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam inday nga mga hinang ataw ka mga sawab allati takunu sababan lidukhulil jannah. Amuin mahinang sawab ikasud na to palom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ahammi hadhihi al-asbab indeng ha mga sa laggo-laggo sa halga-halga parsawaban hikasud sin hambuok ipon sin Tuhan pa laom sin sulga sin Allah amunain wal imanu billahi wahdahu amunain pag-iman niya gawot matan pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya. Wa adam syirk bihi iwan amuin paglayo niya hati niya wayroon siya nakapagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impag tauhid panagnaan din ha mga pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lamod na ridtuin pagtawagon usulan sin agaman na to. Amunain suway kita umingat panagnaan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bi annahu huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Batin Allah subhanahu wa ta'ala siyain magdirihil kato rizqi ya ikut singkatan ya nagpapansin kato ilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mayroon sila pandari ibang sa jini wan Daing hasawabi ni panagnaan suway mo ingaton niya kau ummat al-Islam in suway mo ingaton in tag-ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nagpapanjari kay mo hawayro maksurun mo diha dunya bat malingkan im manunggali magtukan niya. In hikarwan niya amuna im pag-ingat taaga masin ikaw. Bukon tumubtub hangan sadyain ikaw Muslim atawa in agam Islam sumagawain kamaksuran kamaktunan sin agam Islam di kaingatan. Kalakihan takaingaton in kamaksuran si Muslim iwasin agam nato agam Islam. Akal na amuyan indeng ha mga hikarwa papakan iwan gamot sin agam nato. Atau akat usulan sin agam asingkitan nyo amu impag-ingat sin agam Islam. Hikarwan niya amu na impag-ingat ikatunyay amu na impag-ingat na to panabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pagkila na to hakahinapusan Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amu inwairun maksud niya piara sin Tuhan buat malaingkan in mangjukupi sin
langay sa rayaw-rayaw pangaddatan, wa innama bu'ithtu liutammi makarimal akhlaq. Sa laggo-lagguin to para kala ini suway kaingatan, kalagihan na to ingaton mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya impag-iman na to pa Allah muntul. Hasupaya in panay maiwan sin pangakad na to hasyara sin agama Islam doon halawm salakan hakasabunalan. Dahil nga sawa binibang na to kaya ingatan into para kala yan. Amunan ing kamatunan simpagyanon al-imanu billah. Amuna impag tawakon pamarat sayamatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan pag-ingat haagama na to agama Islam lamikyan mamut na maon papag-ingat pagkilapa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lagu-lagu ding mga sawab hikasud na to pa Allah palam sinsul ka sin Allah in umingat kita niyo hato para kala yan hakar na amo na yan in gamot usulan sin agama na to agam Islam. Wa qala ba'du ahli al-ilm inna at-tauhid huwa asasun najah wal fawz bil jannah. Laong si mga ahlul ilm, si mga kaulamaan singkitan nyo, bunal tuod impag tauhid, amo na panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya na in asas, puunan, papagan, gamot, usulan, ikapagparungtungan na to, ikasud na to, palam sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, at-tawhid huwa a'zamu ma amara Allah bihi, wa huwa aslud din wa asasu dukhulil jannah. In tawhid, siya na in sa lagu amuin pardaakan katu'nisin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in karyasali usulan puunan gamot sin agama na to mga kiulungan sin Allah sarta asas. Amuna yan in puun sawab may nang atawakan ikasud na to palom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda sa halga-alga insuway kita niyo umingat na amuna patungod papagtauhid akar na amo yan impuunan singkatan. Bang myuntol in aqida na to apanauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala magad muntul ingkatan tan sinsangan niya. Bang di mayaw ing gamot biya datuan si sa pantun hambuok puunan kahoy. Bang di mayaw in bulian di mayaw ing gamot magad sambil sanga sahingga mamungasin sa rayaw-rayaw bunga mga kiulungan sin Allahu Ta'ala. Bihan mga kiulungan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, amo na yato indeng mga panagnaan sawab ikasud na to palom sin sulga amuin pag-iman panauhid na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala sarta in amuin pag-anib na to dayng pagsakuto pa Allahu ta'ala. Hikaruan niya dayng mga asbabu dukhulil jannah mga parsawaban hikasud na to palom sin sulga al-muhafadhatu ala salah. Amo na in suway kita mamarihala sin pagsambahayang. Mga kiulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bisan ta kaingatanin Allahu ta'ala wat siya in tagmustahak singkatan, siya in tagpapanjarihan singkatan, siya in nagbawaya-baya hakatan.
atat kala indeng ha mga pardaakan sintuhan wala taya agad. Atat kala im mga piyawajib kato sin Allahu Ta'ala wayroon natu amuin hihinang wayroon datu puos paid dasin pagpamaratsaya iwang pangangadta pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala bang tatitinggalan ding ang mga piyawajib kato sintuhan. Naasal matarang in pagparihala sin sambahayang dahing ha mga sa lagu pardaakan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zaka parman sin Allahu Ta'ala paninduhan nyo hinsambahayang iwan sin zakat. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. As-salatu hiya amud ad-din wal muhafadhatu 'alayha min ahammi asbabi dukhulil jannah. Insambahayang daing ha mga tarbilang hag sin aga masingkitan yung mga kiulungan sin Allah. Pagkatarbilang daing nga hag sin aga manato amuyan hintanda sin kahalgaan sin siya. Kahalgaan sin pagsambahayang insuway na to palindukon hakar na di masampurna atawakan biya dasin upamakunbay bang kulang inhag di da siya tumindog marayaw. Wal muhafadhatu 'alayha min asbabi dukhulil jannah. In pagparihala na to kanya mga ummat al-Islam in daing ha mga sa lagu sawab hikasud na to palom sin sulga sin Allahu Ta'ala. As-salatu hiya miftahul jannah. In sambayang long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya na inkunsi sin sulga. Nabang kita mawaya da sumud palom sin sulga in suway na to parialaon in sambahayang. Aun kapatut sin Tuhan ka to diha ginhawa baran singkitan yu amuna yung piyawajib sin Allahu Ta'ala biya na sin pagtunay na to sin sambahayang. Angkan imbar akal amuin timatay ma mangingat tumay ma sin patumtum in suway niya parihalaon marayaw in sambahayang mga kiulungan sin Allah. Akar na in sambahayang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Akar na indeng ha mga kalaguan pasin sambahayang panagnaan bistahun kato sin Allahu Ta'ala hadlaw qiyama. Bistahun hisabun kato sin Allahu Ta'ala hadlaw qiyama. Bang di mayaw impagparihala mo sin sambahayang may nang sawab dumayaw in kataan sin pagpuasa sin ikaw, pagmarayaw sin ikaw, pagsarak kasin ikaw, iwan sin uno-uno na amuin tiwayhuan ibadat tuju pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mahinang sawab dakula, in sambahayang hikasud mo palawm sin sulga sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan na long sin mga sila ulama, in sambahayang siya na indeng ha mga silatuhu birabbihi. Amo na in parsugpatan sin ipon madto patag ipon pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Asawab sin sa lagu-lagu parsugpatan mo patuhan mahinang sawab hikadugang iwan hikataas sin pag-iman sin hambuok tao. Iwan hikagawgot, hikahugot sim pagmabuka niya pa Allahu Ta'ala hasawab sim pagparihala niya sin sambahayang. Bihan mga kiulungan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ang kan nakalagihan na tuin, parihalaon na tuin sambahayang. In sambahayang biya na sin sambat daing ha mga hag. Sin agama na to agama Islam. Amin siyabot sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadith niya. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadun Rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'iz zaka wa sawmi Ramadan wal hajj.
liman istata'a ilayhi sabila. In syahid sin hadith amo in nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam indeng ha mga sambahayang hag hikarwasin agama nato agama Islam hangkan nasuway nato parihalaon in sambahayang hikasud nato parsawawan hikasud nato palom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amiyatin hikarwa ding ha mga asbabu dukhulil jannah. In hikatunya min asbabi dukhulil jannah al-a'malus salihah. Al-a'malus salihah amunain hinang amal salih. Farman sin Allah Ta'ala man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ila akhiril ayat. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala hisyusyuin himinang hinang amal salih min dhakarin aw untha sibudakan usog iwan sim babae wa huwa mu'min atatkala in siya mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala naghinang siya marayaw kana sin Tuhan falanuhyiyannahu hayatan tayyiba tan tubuhiun dihilan namo sila sin kabuhi sa rayaw-rayaw iwan tungbasan dihilan namo in mga kakahinang nila hinang marayaw sin tungbas sa rayaw-rayaw mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing ha mga palsawawan hikatu ikasud na to palom sin sulga amuna in amal salih mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumataod pagtawakon daing ha mga hinang amal salih. Hikaro panagnaan niya amuna in pagsadaqah. As-sadaqatu lillahi azza wa jal. Amuna in daing ha mga pagsadaqah paghinang marayaw amal salih wa birrul walidain iwan sin pagbakti pagtaat mo harwa maasin ikaw mga kiulungan sin Allah. Wasilatur rahim iwan manugpati sin pagkasilasa. Doon nakapaso kampong palawlasya lawi-lawi na parwa maas mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa musa'adatil muhtajin iwan pagtabang ha mga sila tao balhajat tao amuin nananambag sinamuin kalalakihan sin sila mga kiulungan sin Allah amuyan inding ha mga amal salih pagyanon mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatuding ha mga asbabu dukhulil jannah mahinang sawab hikasud na to palom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Imam an-Nawawi al-a'malu salih sababun li raf'i darajat fil jannah. Laung sin hambuk imam in hinang amal salih mga kiulungan sin Allah. Mga bariman mahinang sawab hikataas sin darajat sin hambuk bariman halom sin sulga. Allahu akbar. Iban mahinang sawab hikadawhat niya sin rida ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na imbar akal bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala insuway niya parihalaon indeng ha mga hinang marayaw mga kiulungan sin Allah. Lawi awla na in yari pakitan niyo hawulan si Ramadan. Bang aun gaus sin ikaw pagsadak kakaw pagzakat kaw, hinang kaw sin hinang marayaw, akarna amuyan indeng ha mga parda akan sin agam at agam Islam, sarta may nang sawab, hikasud na to palom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikaupat niya deng ha mga asbabu dukhulil jannah, husnul khuluq,
husnul khuluqi min a'zami ma yadkhulul abdul al-jannah. Amunain sarayaw-rayaw palangay. Sarayaw-rayaw pangaddatan, dayng mga hikasud na to palom sinsulga. Parsawaban sa lagu-lagu, hikasud na to palom sinsulga sintuhan bangkaw nagpalangay sin sarayaw-rayaw palangay. Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan, Nabi suntuan singkitan niyo, sibudakan hapag dunya, lawi awla hapag agama, nabangkaw umatod papalangay, atod kaw papangaddatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akarna siyain suntuan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. In Allah subhanahu wa ta'ala piarahan kita niyo, suntuan, amuna in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suntuan pakain, suntuan tuan maun pamarayaw. Pahinang marayaw, palakutawi at marayaw, papagdayaw musin pangaddatan. Sibudakan in pagkahisin ikaw, aso kampong mo, lasya mo, mumaas mo iwansin isyu si manusya, dihadun niya pagmarayaw kaw. Lawi-lawi na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na in sa lagu-lagu, iwan, biyansag sintuhan, deng habang-habang sa manusia, siya na in sa rayaw-rayaw, nagdarasim pangaddatan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala al-Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, husnul khuluq, in pagdayaw, in sarayaw-rayaw pangaddatan, tipunon niya, in deng mga sifat, sin amo in karayawan. Wa huwa min a'zami ma yuqarribu al-'abdu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna siya na in sa lagring mga sa lagu-lagu, hikasuok na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na indeng mga sa lagu-lagu, mahinang sawab, hikasuok sinambuk, ipon sintuhan madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarayaw-rayaw pangaddatan, mahinang parsawaban, hikasud na to palom sinsulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sa suok-suok na pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adlaw qiyamat, amunain nagdarasin sa rayaw-rayaw pangaddatan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan na suway muslim, mu'min patuhan, magpalangay sin palangay sa rayaw-rayaw mga kiulungan sin Allah. Amo ya hindi nga mga pardaakan kato niyo sin agama Islam, parihalaon na to, hindi nga mga sa rayaw-rayaw pangaddatan, bukun sadya, pangaddatan atawakan, mag-addat maun, palawla siya sing kita, sumagawa pakatantan manusia, lawi-lawi na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaliman niya din mga asbabu dukulil jannah, as-sabru ala at-ta'ati wa ibtila. Amunain, suway kitan niyo maingat sumabar. Suway kitan niyo maingat sumabar, hauno-uno na pardaakan sin Allah. Magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang wayroon kasabal sin hambuok tao. Bukon siya tutog, hapardaakan hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asawab sadyasin,
kasabar in hambuk tao karausan niya tuan hitunay in uno-uno jinisan pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na kahapagpalindog sin sambahayang bang wayroon kasabar sin hambuk tao wayroon taufik ding hatuhan kanya na tuodin siya kahunitan. Tawag in nahunit doon ang in magpataktak. Magpataktak kung sa din pagsambahayang dihan alaw ng si Ramadan. Kan na kaywanan katautay manguran. Kulang in taufik nila sin Allah Ta'ala. Kulang in dihil kanila taufik iwan kasabar. Bang tuan mig na imbulan Ramadan. Mig na isab sila rin kapag sambahayang. Bang mig na imbulan Ramadan. Bang pumaykod na imbulan Ramadan. Pumaykod na isab sila din ang mga panawag-tawag diya akan kanila Tuhan. Pumaykod na isab sila din ang mga pagkakat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan bang wayroon tawfik iwan wayroon kasabar sin kita. Wayroon katutug tahuminang sinha inang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kan na magsarang sukul in tiap-tiap bariman biutangan kasabar. Asawab sambil pawiaon dayng hatik milmasa. Dayng hakawata bago himinang kausin ibadat mo sambil amu innaabot sadja kau limaas. Apag ibadat tandain yan aun kasabar sin ikaw. Hamyagad kau hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsabar ka uno-uno pagtaat. Ibanday nga mga ibtila. Ibanday nga mga pagtaat. Subhanahu wa ta'ala. Amayanday nga mga kalima ng magsawab. Ika. Bishay'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Apuas sin Allah Ta'ala yang bukambuk niya in pananda si paratong niya paipon niya in duhulan wa basyiris nga sila nakapagsabar. Nagsabar ha uno-uno. Tutukasan kayo na si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsabar. Agbut paso. Iyahanan. Asawab sa jasimpag akan kalila sa Tuhan. Asawab sa jasimpag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iman. Asawab mga panandas. Tutukasan kanila sintuhan kaya sabaran nila yan. Wabashiris sabirin. Pag kuyag na kau akal na intuhan mo, inag yan sin papakuyawon na mga sila tauon kasabar. Di habulan si Ramadan bang wayroon kasabar sin hambuk tao. Di niya bukon ula-ula magpuasay ataw akan magbinsin pag inumiwan sin pagkauniwan pagsuok pa asawang mayroong pagsabab. Sa asawab sin aun tawfik sin ikaw, dihil kay mo sin Allah, biutangan in pangatayam mo sin kasabar, bisan pabiya diin in kasaddapan, bisan pabiya diin in sarap sin pagkauniwan sin pag-inom, iwan sin amuin mga syahwat, bukun marayaw amuin langgal sarap patuhan, kya tahanan, kya sabaran mo, na tumtumun na to mga kiulungan sin Allah aun tutungbasan kakuyakan dirihil ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yan indeng ha mga sawab ikasud na to palom sin sulga bang na to kya tahanan iwang kya sabaran in uno-uno partandasan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala diha dunya.
As-sabru ala at-ta'ah was-sabru ala al-ma'siyah. Matawd jinisan sin pagsabar sing kitanyo atawakan sin sabaran sing kitanyo bukon sadyaroon ha pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa magsabar damikian na hinang langgal sa patuhan. Was-sabru ala al-masaibi. Damikian magsabar kitanyo maon paamuin musiba magdatong kato ni halom sing kawi sing kitanyo. Akal na inyan ipag-angkat sin darajat si mga silabar iman wa yakunu sababan lidukhulil jannah iwan sawab dakula ikasud na to palawm sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaunom din ha mga asbabu dukhulil jannah amunain at-taubatu wal istighfar. Amunain at-taubatu wal istighfar. Amuin pagtawat mo, pangayo mo kaampunan, kamaapan, iwan pag-istighfar mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga salaggo-laggo. Parsawawan hikasud sin hambuk ipon sin Tuhan palawm sin sulka sin Allahu Ta'ala. Akarna inisiusiu inyampun sin Allah. Isiusiu in kiaridaan sin Allahu Ta'ala. Nawayroon na sayando kaing hitungbas sin Allahu Ta'ala. Kaymo buat malaingkan amunain pasurun kau palawm sin sulka sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. At-taubatu as-sadiqa min adh-dhunub sababun limaghfiratillahi wa dukhulil jannah. Impagtawat na to bunal daing naman na hinang pardusahan pa Allahu Ta'ala amuyan immahinang sawab ikaampun kato nyo sin Allahu Ta'ala iwan hikasud na to palawm sin sulga sin Allah mahasud si mahatinggi. Wa qala Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala at-taubatu as-sadiqah tamhu adh-dhunub wa tuftahu lil-'abdi babu rahmatillah. Impagtawat bunal mamapasi sin pardusahan sin hambuk tao iwan may nang sawab hikaukab sin hambuk ipon sin amuin lawang rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya mga miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda suway kitanyo madaran mga yu kaampunan iwan mag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna kullu insanin yukhti ingkataan sin manusia na bukun siya salamat hakalaungan iwan nakasaan ang kandalong sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwab. Ingkataan sin anak apo Adam magkasa, magpakahinang kalaungan, magpakahinang pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insarayaw-rayaw dahing ha mga ipon sin Tuhan amuin magpakahinang kalaungan ibang kasaan insuway siya magtawat pa Allah. Amuin mga yu kaampunan, mga yu kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagtawat tumtumun na to inyandaing ha mga ikasud na to palawm sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan inding ha mga parsawaban hikasud na to palawm sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing hasawabyad to insuway na to parihalaon insuway na to amuin paragbuson akawuhi sing kitanyo hasupaya masalamat in kawuhi na to diha dunya labi-labi na haadlaw qiyamah. Akarna wayroon na sa lagu-lagu kalugian na manusia bang siya di masalamat haadlaw qiyamah parsiksaan sin Tuhan kanya. Sa lagu-lagu kalugian
inisiusiyo indi ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo imuy na sadya siya hukum patuhan, wala siya naaampun sin Allah ta'ala, malaggo kabinsanaan kanya mga ipon sin Allah ta'ala. Na pagkayari di matong kato ning bulan Ramadan, masimasikitan niyo yari halaw man simbulan Ramadan, in puspusun na to, in pangayo na to, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In puspusun na to, in pangayo na to, kamaapan pa Allah ta'ala. Biya na sina mo in panghindo kato niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuin tungod papangindua, lawi aula na amunain kahinapusan iadlawan simbulan Ramadan, in suway na to, sugsugon, madaran amuna. In mga jijikiran, in mga sambahayang, in pagpuasa hawalan si Ramadan, iwan na singkaywan ng tiwayhuan inang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya mapuso na to, in ulong iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Bangkitan niyo kya ulungan, iwan kya ridaan na sin Allah ta'ala, wayroon na saan do kaing hitong baskato niyo sintuhan bat malaingkan impapaghulaon niya kitan niyo halam sin surga sin Allah. Panas'al Allah subhanahu wa ta'ala pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala imbang mayan kitan niyo mainang hamanga sila tao isisulga. Bang mayan kitan niyo hilamod a jumlahan dayng hamanga tao kapag hulaon niya halam sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan mga kiulungan sin Allah. So way na to yad to parihalaon indeng ha mga asbabu dukulil jannah. Na pagkakiingatan na to indeng ha mga asbabu dukulil jannah, mapatot na to damikyan ingaton in asbabu dukulin narisab. Amuin sa wabisab ikadula pakiwan ikatuligi na to maumpa pinarka jahannam. Di day sa manjari insuway sadya kita mag-ingat iwa magparagbusin amuin mga mahinang sawabika suod na to palom sinsulga adit na to kaingatan sabiin par sawawan ikatuligi na to ikadula pa pinarka jahannam. Wa min asbabi dukhulil annar daing ha mga panagnaan sab hikasod na to palom sin narka jahannam amuin siyabot sin Quran mahamulya dia gayray sin Nabi alayhi salatu wassalam panagnaan amunain pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain asyirku billahi subhanahu wa ta'ala. Pagkaubos na to na, kaingatan, impagtauhid, kalakihan suway na to, kaingatan inlawan sin tauhid. Hasupaya, maparihala, iwan hasupaya na to, kahalian, inhinang pagsakuto pa Allah ta'ala. Amuin mahinang sawab hikaba taliwan hikalarak sin panawhid sin hambuk manu siya mga kiulungan sin Allah. A'zamud dunub huwa syirku billahi azza wa jal. Insa lagu-lagu na dosa pahadarat sin Tuhan. Tumtumun sin kitan ni umat al-Islam amunain huminang limbang huminang pagsakutuin hambuk ipon sin Tuhan. Doon na pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay yaj'al al-insanu lillahi syarikan fil ibadah o fi ibadatihi. Amuin huminang inhambuok tao limbang pa Allah subhanahu wa ta'ala para hal in Allah ta'ala siyara tagmustahak kapatut siyara in tagkapatutan sin katantan ibadat manahut iwan maaslag nakatatampaliwan sin nakasisipok Allah ta'ala sakali dihilam mulimbang tiukbal mo in ibadat pamarukain din kanya sa lagu-lagu kabungsihan iwang kadukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Ayaw pakain Allah subhanahu wa ta'ala in dumugal. Ayaw pakain Allah subhanahu wa ta'ala in mabungsi habihan kahalan. Bisan tuan in pagkahimumanusya. Hawak tumudihilan limbang. Hawak tumudihilan amuin limbang. Halom sing kabuhi mo. Iwan sing pagyan mo kanya ikaw raing kalasahan ko. Sagawa pagtukaw-tukaw aun tuy liala sa muduwaing unuwaing kananaman simpuunad to. Allahu Akbar. Mapuspus to din dukal ibang bungsi sinhang katao. Bang pag-ingat niya in ikaw dimihil limbang kanya. Nabiya diin na tuan in Allahu Ta'ala nagpapanjari sin langit iwan sin gumi. Iwan na sin luon niya na in barantay ni. Ya panjari sin Allahu Ta'ala sakali. Yukbal mo in ibadat. Kapatut sin Tuhan doon kay mo pamarukaing ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala sa lagu-lagu kadukalan ibang kabungsihan sin Allah. Intanda sin dukal sin Tuhan. Limpal ni halom sin Quran. Hasupaya na to di mahaman-haman. Asupaya na to di kalupahan, inbugat iwan dukal astul sin Tuhan na hisiyusim makahinang kanya. Parman sin Allahu Ta'ala limpal ni Suratun Nisa ayat kapatan tagwalo, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bunato din Allah Subhanahu wa Ta'ala di niya ampunun in hisiyusiyo in dimihil pagsakutukan niya. Bunato din Allah Ta'ala di niya maapun in hisiyusyo inyawutan sing kamatay halawang pag-ibadat pagsirik kanya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Iwan ampunun pasin Allah Ta'ala immaruga ing daing hadamik yan in uno isiyusyo in kawayaan niya. Amuyan piya mahalayak ka to sin Allah Ta'ala halom sin Quran, liukis niya halom sin Quran na supaya di kaklupaan sin katan ipun niya. Bang inmano siya yawutan sin kamatay akahalan in siya halom pagswakuto pa Allah Ta'ala tanto di na siya ampunon sin Allah Ta'ala. Bisan pa in sa suok-suok iman sa rayaw-rayaw mano siya pagyanon. Amo na in jongjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan da siya sintuhan, la in asyrakta la yahbatan na amaluk. Bangkaw nagsyirik, nagsakuto pa Allah Ta'ala, bisambya diin in taod sin hinang sin ikaw. Taod sin sambahayang mo, taod sin puasa mo, taod sin pagsadak ka mo, paghaji mo iwan sin katantan. Iwayhuan ibadat mo patuhan awak tukaw dimihil limbang, la yahbatan na amaluk. Mabatal-batalun na mudain inang sin ikaw. Nabiya diin na in ummatal Islam. Imbiya kato wayroon na kulal in kitayampun na sin Allah Ta'ala indusata naka laway wan sin nakauna. Susungon iwan sin nakahuli. Biya diin na in ikaw tuan wayroon ko biyansag sin Allah Ta'ala radiyallahu anhum wa radu'an biya simang sila kasahabatan. Amuin kaya ridaan na sin Allah Ta'ala iwan halaw rida na damikyan sila sin pa Allah Ta'ala. Malaggo pangadjian, malaggo panumtuman, in mamulat, in katumtuman taim pag hinang sakuto hari pa kita maka amuin manay kuridi hadunya in suway na to. Tumtumun ingkatan sin naghinang sakuto pa Allah Ta'ala inyan nakahinang sin karukalan kaastulan sin Tuhan. Ang kanain hisiyusiyoin masi-masi ang pagsakuto niya pa Tuhan in suway siya mag-usos pa Allah Ta'ala mga yung kaampunan. Di ta kaingat-ingatan in kamatay susungon konsumko ni sa hadakala yaon pa masin pagduaro mo. Yaon pa in pagputika-putika mo. Yaon pa in pagpakita-kita mo. Hamang nga sila ta umangingita-ngita. Yaon pa masin pangatayan mo miya magad kanila. Yaon pa masiin pangatayan mo.
ti mataalok pakakubul-kubulan, amo inlaw mumanja, makahinang sila kamudaratan, makahinang makadihil sila, kamudaratan iwan kamumpaatan, iwan nasin kaiwanan inyat to, pagsakuto sa to pa Allahu Ta'ala bang ti mataalok masi, impangatayan na to pabihat to kahalan. Suway na to yat to pagtawbatan, pangayuan kaampunan, yari kitan niyo masi-masi habulan si Ramadan, suway kitan niyo magpatikupo, iwan magpatiagad, hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa laggo-laggo, kadukalan kabungsian sintuhan, amo na impagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yan impanagnaan damik yan, mahinang sawab hika, suod sin ambok ipon sintuhan pa pinarka jahannam. Wa na'udhu billahi min thalik. Ini karuan niya, dayeng hamanga, sa laggo-laggo, hika suod sin hambuk tao, pa pinarka jahannam. Amo na impagtinggal na sin sambahayang. O kau tay mangud ku Muslim, tumtuma in pangadjian, tumtuma in limpal sintuhan nalom sin Quran, tumtuma in patumtum sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu min a'zami arkanul Islam ba'da syahadatain. In sambayang daing ha mga sa laggo-laggo rukun hag sin agama Islam. Bang kita matan Muslim pa Allahu Ta'ala parihala untain amuin sambahayang akar na inyan ding nga mga lamud hahag rukun sin agama na to agama Islam ba'da syahadatain hapuasin pagsaksi patuhan iwan sin nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkuha min akhtarid dhunub, pagtinggal kanya amunan in sa piriglo-piriglo dosa pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahing mga sa laggo-laggo dosa pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Intanda niya, limpal sin Allahu ta'ala mapuasin pagsakuto. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam naku minal musallin. Farman sin Allahu ta'ala hasuratul muddathir. Ma salakakum fi sakar? May ta kamu nakatuligi, nakadulapak maumpa pinarka jahannam pag yanun sakar. May ta kamu nakasuod maumpa pinarka jahannam. Unin parsawaban, inpamung nila qalu lam naku minal musallin. Inpamung sin mga tao ini, hawak to sila subuhon sin Allahu Ta'ala, yadto na sila halawm kabinsanaan, halawm kajuljanaan, yadto na sila pianam sin Allahu Ta'ala hasawab sin pagtinggal nila sin sambahayang, wayroon nila radinay paginhawabaran nila. May namita na sila sin kasabunnalan, qalu lam naku minal musallin. Impamong nila wayroon kami, di kami magsasambahayang. Hawak to piyardo in sambahayang kamo, piyahil-pahil na mo. Di kami mahagad sin bautan sin agama Islam. Dahil nga sawab yad to amuyad to inahin ang sawab kaya dulapak nila pa pinarka jahannam. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kasiksaan ha mga sila tao magsasambahayang. Sambil tao magsasambahayang tuan, aun parsiksaan kanila sin Tuhan, aun narka tiyataka kanila sin Allahu Ta'ala. Nahang kanin mga pangasubusin kaywanan mang bihalaw niya. Bisan kita din sumambahayang, bisan intao magsasambahayang siksa unda. Na yung pangasuburid to, atawakan ipiatarang sin Allahu Ta'ala ridto hapuasin, pag yanun sintuhan kasiksaan hatao magsasambahayang indasyo, alladhina hum an salatihim sahun. Amo mga sila magsambahayang sumagawa pagsambahayang nila, bang bayaan sumambahayang, bang di sumambahayang. Bihan indagbusan, simpagpalindog nila sin sambahayang, na tumtumun sin kitawang bihato indagbusan, pagsambahayang sinhambuk tao, tumtumain ayat yan mga kiulungan sin Allah.
Dahing nga mga parsukuan sim mga sila tao na mamailpay sin sambahayang amo na in wail narka wail pag ianun tiyata kamasin Allah Ta'ala mga sila tao nagsasambahayang atawa kan pahil-pahil im pagsambahayang. Ayaw na to pahil-pahilon, ayaw na to haman-hamanun imparda akan katusin Allah Ta'ala. Akal na insambahayang amoy inding ha mga piyawajib katusin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kataan-taan tiwayuan pag yanon wajib, in wayroon excuse tari amoy para kala ini. Di kita makayan, di ako makasambahayang. Di kita makayan, di ako mamuasahawalan sin Ramadan. Bangkaw Muslim na tuan, pag-awot sin Ramadan, tindog kaw, sambahayang kaw, pagpuasa kaw. Akana inyan, wajib. Kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin. Ma'amara bih syari amran jaziman. Amunain pardaakan sin Allahu Ta'ala. Pardaakan laway lugusya. Wayroon mahinang sawab haritay kasa ikatunay. Nain hukuman sin wajib mga kiulungan sin Allah. Kaya ingatan na tuda. Yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkihi. Inhisiyusi in timunay sin sambahayang. Timunay sin piyawajib kanya sin Tuhan. Kapatut niya insuway sab siya dihilan, karayawan, pahala, dengha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa hawak niya tiyo amuin tinggalan, piyago yan in kawajiban kanya sin Allah, kapatut sab doon kanya sin Allah Ta'ala insuway siya dihilan parsiksaan. Wa yu'aqabu ala tarkihi, parsiksaan, suway siya pananamun hasawab sin pagpahil-pahil niya, atawakan paghaman-haman niya sin kiwajib kanya sin Tuhan Rabbul Alamin. Biya na sin pagsambahayang mga kiulungan sin Allah. Ami atindeng ha mga sa lagu-lagu damikyan, amuin hikasud na to paapinar ka jahannam. Ang kan nasuway parihalaon sin bariman insambahayang mainang siya sawab sa hayahalom sin pakubulan niya. Asal matarang nakato yung pangindo, mga kiulungan sin Allahu Ta'ala. Yung mga kaguruhan wayroon nagbati laol hapag patarang sin mga kiwajib kato sin Tuhan. Sibudakan hakalabyan sin sambahayang, kalabyan sin pagpuasa sin bulan Ramadan, kalabyan sin uno-uno tibayhuan ibadat patuhan inyan nabukay kay man narakayray na sin kamatauran kaguruhan sin kitanyo. Wayroon na makadinay kato in wayroon amuin lang tanag lupa-lupa kaw atawakan wayroon mo kya ingatan sa inyan sawab sa jasim paglupa-lupa iwan sin pagpaligap sin kita. Ang kana ususun na to mga kiulungan sin Allahu Ta'ala yari pa in bulan Ramadan nabukon sadya tumubtubing pagsambahayang na to di hadun abulan sin Ramadan. Bukon sadya tumubtub in pagsambahayang na to 5 waktu habulan sin Ramadan. Bukon sa ukat bang timaykod na in bulan Ramadan tumaykod na sabkitan nyo day nga sambahayang 5 waktu. Amo yan mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In hikatunya daing ha mga hikadulatak sin hambuk tao papinar ka jahannam. Amo na in abdul wa akulu tukukin nas. Amo na in pag-anyaya sin hambuk tao iwan pag-kaunya sin hakpatatusin nas. Ya kau kaunangan nyaya. Ya kau tao amuin kimaun hak kapatut sin Tuhan atau akan kapatut sin manusia pagkahimu kabuga kau pa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabuga kau hapag-anyaya lianna dhulma min a'zami dhunub allati tawa'ada Allah akarna ingatain pag-anyaya daing ha mga sa laggu-laggu pardusahan amuin aun tiyata kamahan kanya sin Allah Ta'ala parsiksaan sa pangsan-pangsan haadlaw qiyama. Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyama. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa inyo in pag-anyaya karna in pag-anyaya katigid luman haadlaw qiyama mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daing ha mga diagbusan sin pag-anyaya amunain pagkawa mo sin alta sin tao haway roong kapatut nila roon kay mo. Ataw akan way roon kapatut mo kanila. Amuin kumawa kawukon kapatut mo, waway roong kapatut mo. Uno-uno na pagtakaw,
pagkawahaway roong baid inyan ding ha mga mawista ding ha mga pag-anyaya dhulm, mga kiulungan sin Allah. Aklu amwalin nas bil batil. Amuim pagkaon sin alta sin manusia, laway ha kalaungan, laway ha pag-anyaya, sa lagu-anyaya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa lagu-lagu pag-anyaya pa manusia mga kiulungan sin Allah. Amo yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-anyaya sa lagu-lagu, dahing ha mga amuin, parsiksaan atawakan mahinang sawab hikasud na to palawm apinarka jahannam mga kiulungan sin Allah. Na hati ko waha timubtob na dito iwan sin lima winain wakto na to masuok na imbubuka at in nakasulat doon a whiteboard 5:57 advance atin niya ang pakita time ton time na so time na nagbang na. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.